Mga igsuon, kining kalipay mao gid ni ang hinungdan nganong ang Ginoo nagpakamatay. Agree mo, disagree? Nagpakamatay siya aron dunay kalipay. Nang tutok mo muna ako. Agree, disagree? Dili mo ana unon mo aw agree di ay. Mao na diri sa atong unang pagbasa gihisgutan dinhi ang kasakit sa mga tao sa Israel tungod kay wa na sila muilas Ginoo, nagmasupilo na sila maayo. Nya kay ang Ginoo may tighatag og kalipay, nya wa naman sila muilas Ginoo, nabihag sila sud sa mga 70 kapituan katuig, 70 katuig. Nya pag-abot na anang mga 70 katuig, ang Ginoo naluoy na pod nila, nagkuha siya og hari kadto si Siro. Nagkuha siya og hari nga si Siro aron iyang suguon nga ibalik ang kalipay sa mga taong iyang pinili. Mautong niingon si Siro, magtukod kog templo para ninyo, bisag hain pa mong dapitas kalibutan, pwede mo makapauli. Aperte na po nilang lipaya. Kinsa may naghatag nila og kalipay? Si Siro. Kinsa may nagsugo ni Siro? Uy, tubag mo diyan. Ang Ginoo. Sa ato pa ang Ginoo naghatag ng kalipay. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan sad ni San Pablo dinhi nga samtang kita kaaway pas Ginoo, porti pa natong daghanagsa, ang Ginoo nagpakamatay para nato aron iya tang hatagag grasya, nya ang grasya maoy makaluwas og makalipay nato. Kay kana bitang maluwas kas imong kalisod, unsa may imong bation, maguol ka malipay. Kana kusog lagi di mo tingog unsa ganihan ang mata mo wa di mo mata ganihan. Mo na kung maluwas ta ning pandemic malipay ta dili. Mo na maluwas kas imong utang malipay ka dili. Mamatay ang imong bana nga bisyoso kayo malipay ka dili. Sige, mamatay ang imong asawa nga yaw-yawan kayo, magsigig duda, malipay ka, dili. Uy, tubag. Mamatay ang pari, malipay mo, dili. Istoryahe. Dugay na mag-imong gampo, may tagbalhino ng parian, gila ni yaw-yaw din. Muna, ang kalipay nga gikan dinhi sa tao kana bang atong paningkamot bang di gina tinuod nga kalipay, mahog ra ginaglipay-lipay. Nya kasagaran gid sa atong kalipay nga kitay gahimo supak sa gustos Ginoo. Mo na ang ending sama sa unang pagbasa, ang ending imbis kalipay kasakit na noon. Basta kita ba kitay maghimog kalipay sama nang malipay jud ko daghan kog kwarta, mo na tigom yung kwarta, tigom og kwarta. Karon nakatigom na kag kwarta, malipayon ka. Ha? Nya daghan kay kag ipaninglag utang, daghan kay istrikto kay kastanan sa imong kwarta, hasta imong anak mokuha lag 20 pesos di mananghid, latuson dayon. Kasab-an dayon. Nya di gyud ka mo share ngadto sa imong bana or sa imong asawa kay ako gining kwarta. Bahala ka dag imo. Ana, malipayon ka. Tubag. Daghan ikag kwarta, daghan jud ikag kwarta. Oh, labi na ning gawalib, siging tigom sa kolekta. Nya malipayon. Gakusbod ang naong kasagaras mga taong nahigugmas kwarta, tanawang mga naong bugat kayog mga naong way kalipay.
Lab, imong balay, dakuon gid nimo, imong yuta, dakuon, kuralon day nimo, wa na gyud makasod kay imong yung nindoton, ikaw ra gid dito'y magpahimos, malipayon ka. Nya tanan nimong silingan, gasigig libak nimo. Tungod kay wa na sila agianan, tungod kay ang tubig adto na magpundos ila, kay di kalusot sa imong kural. Nya wa jud ka manumbaling nila, kay ako gini, kay kalipay ko ni. Malipay ka sa imong balay. Pangutan na kanang naghimo ana. Adto karon ay humagmisa. Kanang nangural nga galisod na kas agianan ing na tuktukay na day malipayon ka. Di ba ka ilong ng buanga ka ha? Padakop niya tika. Amana na mga naong ana. Kay di tinuod, isuway kadto. Kay ba mo jud di aron nang nangural na wa nay hapit agianan ang silingan. Sige adto Kanang di gyud mo irog ang ilang bahay kay ang karsada porti nang huota, di na magkasugat ang sakyanan. Anya di gyud mo irog. Gay pangutan na malipayon ba sila ana? Sige. So ang tinuod nga kalipay mga igsoon kanang liwatan ni Kristo kana bang kamautang muantos para sa uban. Mo nang ningon ko ang pagpakamatay ni Kristo ang hinungdan aron dunay kalipay. Kay kun ang tinuod nga tao nga magantos iyang silingan maghatag og kalipay sa iyang mga isig ka tao. Nya kung malipay ang imong isig ka tao, ang kalipay nga mubalik nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. Kung ikaw ray maglipay-lipay sa imong kaugalingon, mahurot na hinuon ang imong kalipay kay hasta ikaw di man ka makalipay sa imong kaugalingon. Nya ang imong isig ka tao, di man sad mo lipay nimo kay ang imong gihatag nila kasakit man. Sigihig ko si imong anak, sigihig yung kusi, sigihig yung hapak, sigihig kasaba, balipayon ka nga na kay anak. Ha? Uy, tubag. Dili. Sigihig hapuhap imong anak, sigihig higugma imong anak. Ana, panggaa siya. Di ba inigbaos anak, pangga nimo mo, smile nimo, wagtang imong kalipay, wagtang imong kaguol, mawagtang imong stress. Pero gasigi na lang nagnaab diha kay sige nimong kusi, sige nimong hapak, ang naong nimo mura sa giyawa. Nga narabay kabuang sa mga ginikanan, mao man akong naagian sa una. Latuson, unyag mong hilak, hilom ha, hilom. Nya gasigi hapak, nya hilom ko no. Di ka mohilom, latusod tikag usab. Pertin sakita, pahilo mo na noon. Nya unsay hinungdan nga kusi, gihapak tungod kay nagdagandagan nga malipayon ang bata, nagsigig ambak-ambak. Lipay kayo, gihatagan gyud kasakit. Nya human pahilomon. Ang Ginoo dili ingon ana mga igsoon. Ang Ginoo siya'y muantos, siya'y magpakamatay aron ta malipay. O kining atong gibuhat ron nga nagsigi na tagdaig niya nakalipay sa dis Ginoo. Pero wa ni mahitabo kining atong pagdaig, kining pagsaulog nato sa Kwaresma, kining Holy Week, kining pagsaulog nato sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw kun wa pa niya agii ang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Muna kamong mga asawa, gusto gani mong malipay inyong bana, antusa. Pag-antos mo ba? Ay mo pagsigyaw-yaw? Magsigi na siya inom, antusa, ayaw badlunga. Hangtod, mamatay. Nga ikamatay, anak, dubli imong kalipay. Wa na kay antusonon, nga magsigig suka, magsigig maoy, nya wa pa jud kay sa kay wa man ka magsigig yaw-yaw niya, imo ra man gihigugma. Ang imo pag yung mga silingan moingon pag ginanimo, congratulations daya. Siya, oh thank you. Siya kanus ay ilubong, siya ay sa daling panahon oy kay aron dili na siya makubid. Di malipayo na kay iniglubong nimo. Ginoo salamat in taon nga imo na gid ni siyang gipatay. Ana. Ay di ka makaingon ana nga naman sa wapaga ni siya mamatay malipayon naka kay nakadawat man kaniya inig kamatay malipayon sad ka na nipahuway siya
So nang kada adlaw hapit or kada semana gasigig kamang sa kahubog, sigig suka kaluoy ana. Gisayunan lang mo ako ni agi man ko pagkapalahubog. Agi sa ko ng suka, nya igumag suka, inom na sad ana, makatug kay kakadlawon pukaw na sad ka. Unsa man ni, wa pa man manginom sa imo na sad ni, inom na sad. Kaagi ko ana kanang kasakit sa imong tiyan diri magsikag suka, wa na kay ikasuka. Ni agi pug ko ana karon panagsa na lang. Di na sayon oy. Kanang ang lakaw kagdaan nga ang suga iresposte ari na nimo makita diri sa karsada. Nya musaka na sad ngadto, nya mo ari na sa dire. Namang sa kakanaog na ang kuan ba, ang suga. Di na sayon. Nga bang imo na tanang daan. Dili na sayon oy. Nya di ka malipay nga nakapahuway na siya. Ngana. Ang pag-antos mo na diri sa atong ebanghelyo kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gipadala ang iyang anak. Unya dayon ang sumpay kun iisa na siya. Gipadala siya dinhi aron iisa sa krus. Unsa may pasabot ana? Ilansang sa krus. Pasabot ang Ginoo nga mao si Kristo nagpakamatay tungod sa iyang gugma nato. Nya kay nahigugma man siya nato ang iyang gipangita kalipay. Pero dunay kondisyon, ang mutuo kaniya maorasay malipay. Ang mutuo. Nya kinsa man ang mutuo? Ang nagpuyo kunos kamatuoran. Ang wa mo puyo sa kamatuoran, wa mutuo niya. Dahil kamo karong mga bana. Mituo ba mo nga bana mo sa inyong asawa? Tuo mo? Hoy mga bana, tubag. Basig kuwang nakas pagtuo nga bana ka. Nya di na ka magpuyo sa kamatuoran nga ikaw usa ka bana, magsigi na sa kagpanguyab og laing babae. Kana patay gyud imong kalipay diha. Ngano man gipili na nimo ang bakak. Tinuod na nga ulitaw ka, mo nang manguyab kag lain. Dili, minyo na ka. Ako nga pare, mutuo ka ko, nga pare ko. Or usa ko ka businessman na magsigig pangwarta. Or usa ko ka uyab na magsigig panguyab. Patsuy-tsuy din ko. Ay dagang bayasang mo dool na ko usahay. Ana sa mo dool bisag tiguang na ni anya medyo guwang nagnaw na biagi masaag sad panagsa. Usahay gi daghan man gani. No, magsige mo pader, picture ko nimo pader. Oy, dili na maoy akong kalipay oy ang kamatuoran pari ko. Amahan ko ninyo. Dili ko ulitaw, dili ko minyo na mag-maintain og asawa. Kung ako ganinang sundon ang maong kamatuoran na ako amahan ko ninyong tanan, malipayon kay ko, malipayon sad mo. Pero musugod na gani ko pagkaulitaw, kanay mga arang-arang din nga murag maduol-duol, piti gina. Basta musikit, piti. Na, unsa na may resulta og inyong mahibaw-an nga luos lang ko diri, panukhang diri sa mga musikit-sikit. Moingon na mo pagkaluod o kinabuhi ning paria, animal man day ni. Naawa na, inigmisa na ko, igatubang ninyo, di na mo malipayon. Magsigi na lang mo yaw-yaw. Ang naong, buang-buang, ang naong. No? Nya kay businessman man ko, love, kuliktahon ko ginatanan ninyong kwarta, bahala na ning simbahana dinig, unsa ni dinig mahitabo, basta iniglakaw na ko, daghan kog da. Saban, malipay pa mo na. Di na, kay wa naman ko magpuyo sa kamatuoran. Mausad na kamo sa inyong balay, kamo mga asawa, magsigi na mo giyaw-yawan na inyong bana, di man na mo'y kamatuoran. Isip asawa, ang imong buhaton, magsigi ra gyud kag sunod sa imong bana, magsigi ra gyud kag higugma og alagad sa imong bana. Maunay imong role isip asawa, buhatan na, malipayon kay imong bana.
Si kagyaw-yaw, role man na sa usa ka inahan or sa usa ka apuhan. Di ang imong bana magtuo na noon nga ang iyang kuyog sa kwarto, iyang mama nga dugay naman tatong namatay. Nya unsaon nimo pagakos anang imong asawa nga mama man na nimo? Nya yaw-yawan pa gyud nga pagkamama, kaluod ana gakson. Na, usban na inyong kinaiya mga asawa. Paraig sa inyong bana. Bisag tamparoson ka, paraig. Na, bisag ikan siya siyang kabit, paraig. Bisag hubog siya, paraig. Bisag ihurot niya sugal ang iyang kwarta, wa na ikarimit, paraig. Bisag wa kay kaon, kay wa na katagaig kwarta, paraig. Bisag hanap na kay imong naong, halakapyot. Hanap na kay imong pananaw ba? Hangtod ang imong bana makarealize na wap agid ay kaniya pakana. Kaya mo ingon man na siya, nganong luspad makay kaday sa, wa pabiya ko'y kaon. Isa, nganong makay kaon? So, wa na di kay gihatag na ko. Isa, hala no, wa man day no, ako man itong gisugal day dito. Ana, uy, ko, mangutang sa ko dire, magkabuang nagpangutang dito. Isa, ika nalay pangutang ha, kaya di nabi ako kalakaw. Isa, nganong man siya, wa na ko'y panuhod, kaya wa ko'y kaon, tulo na gud ni kaadlaw. Isa, nganong man ka musulti? Because I love you. Tanawa, di ba? Mauna juga kamatay sa imong bana. Pero wa kay sa. Ang imo sang bana, wa sad maguol, malipayon. Way gubot ang inyong pamilya, kay anda man kang muantos. Ang inyo sa mga anak, di sad gubot og naong, kay andam sang muantos. Matakdan raman sad na. Kung ang pari sa dinhi, magsigi sa antos para ninyo, lipay rapod ko. Isa na kay kwarta pader, isa nga naman, isa, o paman mahuman ang project. Imo ding stipend, ako raman sang gihatag. Sala kaluoy pari, punan to nato nga ako ditong gisuod sa bulsa. Dagan kay kong kwarta rin. Nakaduda na ba inyo mga naong? Nabitay ni text na ako karon nga niingon siya, Father, PWD man ko. Nya ni apply nako og kana ganing para sana allowance ang naman ay honorarium og marilisan gani ko adto pader ako gitong ipalit og slot. Sa kanila tong ipamaligya na slot ba? Mopalit ko no siya. Moaksyog to akong luha na kuni ay dili mga PWD nga nagsigig simba, wa man gini na malit. Ang PWD nagplano nga mo palit kamo, na amoy planong mo palit kamo mo pakapalit. Nagplano mo? Uy, wa no. Congratulations. May untag mahimo mong PWD. Simbako, di ba? Simbako. Pero ang PWD sa iyang pag-antos, ming text nako, Father, reserbahe ko ha. Kay ako pang gihuwat ang akong allowance, hapit naman to, moabot, muhatag yung ko diha. PWD. Gaantos ng daan, mo share pagid sa atong pag-antos. Kita pa kaha nga mga ligon kay glawas, di mo share aning gamay pag-antos, paghimog mga proyekto dinis atong simbahan, nga makaayo sa atong pagsimba, makaayo sa atong katilingban isip Kristohano. Mura lagwa, nga inigana sa sibot, mulingiw pagyod, makaako pagyog lingiw, nawa gi ihog, ganang huna-huna ako nuna, nga inig higkalawat, mukalawat dayon lawas ni Kristo, amen. Lawas ni Kristo, amen. Siya nakahogas kuliktan siya, wow. Pero wala pa bayri ang kalawat. Ang pasabot lang nako, pag igon lawas ni Kristo, ni angkon ka nga, membro ka sa lawas ni Kristo nga mawang simbahan. Og doon na kay tulubagon sa pag-ambit o pagpakig-ambit sa mga buluhaton sa simbahan. Og anha diha ang tinuod nga kalipay kung magpuyo ta isip membro sa simbahan, dili onlookers, dili lang tigtanaw, tigsaway, or tigdaig lang. Be a part of the church. Ang ato gani mga igsuon nga tua dito sa laing lugar sa kalibutan, hain na ng suukas kalibutan, muhago pamangganig linya kay magpadagid nga ri og ilang contribution sa atong panginahanglan, nga wa gito sila kakita dinhi, but nibati sila nga part sila nato tungod kay naa ang atong usa ka simbahan.
Kita sa dinhing mga parishioners, ato nang buhaton. Ay, palitono na to dihang mga yuta daghan kayo. Para lang mudako-dako atong lugar nga dili ta pitos ka istanan nga mura na ta dinhi giluok. Nganong ato manggamayon ang simbahan. Atong dakoon. Ngano, jutay ra di ita. Daghan, atong dakoon. Ang sa pagdako, magtinabang ita. Pamaliton ta na mga yuta dili tanan, panggubon ta na mga balay di tanan. Ato na sila panghinginlan. Dili tayo, di sa ato gubon. Ato la paliton ang katong way balay. O naa say balay niya ilang ipaguba. Basta sila lang say muguba, okay ra na siya. Pader, akong gubon, akong balay para budako-dako ang inyong simbahan. Kanindot, ana. Oy, congratulations, kanus-an mo gubon. Ana, ulit na to. Kami lang niya itabang og hakot. Ana. Nindot no? Manindog tayo.